O te whatalo whātu I lau whaafunga angaile nei tai au, alo mai o talo le aso lulu. Lima tā lai le tā sengi Samoa, ma whato ato e o lea I lea maa walalo. O le tau leo lo whaatawina mai ai le The Warehouse le tā sengi Samoa le tu ainga. O le Farmer Brown ma o lo maua I ona la umai tutono o New Zealand. O le asa whaata ita I le whale o lua tele le Warehouse le tau lava le itasi. I le masina whaato a umatu e pe o na tau li ai le whaitau wafe. Pita ai. O le ua toe whaafoi mai ai o se tasi o loa, ai ua whaatu maulo na tau e whaatau ai I aso uma. O le tasengi Samoa lavele nei e tasi o loo whaatau le countdown. Ma le New World I le valu tā la tolu sfulwiva sene, ai fitu tā la 5 sfulwiva sene le pack and save. E tusa matau o loo iai I lunga o alato upenga ta whailangi. O se whainga o loo fia iai le Consumer NZ, pe ona whai mai ai o se suinga le lei. E au mai ai I lalo tau o loa a o tau wāwhale o loa. O le tau maa walalo e 5 tā lai le tasengi Samoa le Warehouse o loo whaatapula ai le na o le ono tasengi e mawhaiona whaatau e le tangata whaatau e to atasi. O loo iei le papolenga o leo ona o le tina matua ono sfultasi tau sanga le matua o loo sa ilia. E ono sfultasi tau sanga o ina mai ka piti ma e maua le dementia o loo sa ilia nei. Reporte leo o lea na ia tu ualo na ainge parapara umu I lea fiafi o lea songa fua. O loo popole lo na ainga ma ua tala sanga mai ei leo I tangata lau tele fiso o ta iatu pe a sila fia nisi wha amtalanga. O loo tau lai sa ili ngā leo il matawhanga I waikanai ma o le taimi muli na wa ai ina o loo iala e ina le mitiafu lanu efu o lona ofu mawhanawhana lanu liuli ma le ato piniki. Ua tu ua ia ea o ngā loo koleni na I whanau e whiwa e lunga o wa alele le o mi tele o na tatali o student visa. Ma o le mafuanga leo le pa uma walalo le fwai numero o whanau wa onga e whaaulu mai atu no umamau. Ai ele isaulu koviti whai mai le Aviation New Zealand e tu sa maleono se lau 5 se fulu whanau wa onga mai fafo. Ma e sa waile silia ma le 2 se lau miliona e fisoa soani I le tamau a ingo le atu no I tausanga taitasi. Peita I mai lea taimia o mai le tausanga te aluai, o lea e le o toe ato se to se lau e pe ona iai I le lua felua tolu. Whaangai o ina nei o visa mo whanawa o ngai tele ina tolu se fulu aso whai ngā aluenga e ilo ai. A o isi o whaalua ina lea whai numera pe sili atu foi. Ai I au se tālia, o talo sanga nei e na o le tolu I le 5 asol o whaatali ai. Whai mai ele pule sili o le Aviation New Zealand, o le whaatuwai leo le immigration wa leo mai ai I New Zealand whanau wa onga nei. Ai ua suia nga I isi atunu e peo au Setalia, Amerika, Makanata. Ua whaatalo sa ngai ma le Aviation New Zealand nga I le immigration, whaapele minister wa onga Erica Stanford, mo se whainga vave. E se mai whanau wa onga, e iei fo inisi wa onga o le ua tapunia ma ua nga I atunu umamau e whaawa waipisinisi o na ole lea yo ni tamaiti a onga. Telele mana o tangata Wellington e mo tange vai ma o ta wawina le mawhai ai e pisinisi o loo sapalaina o na whaafeilo ai. O le tūlanga le wo o iai a o tū mawai pele a ai I sa o whaia nei le wha o ngai no le suavai po o le level 1 water restrictions. Reportia ese mai I sa o loo iai. O loo tala noa ina isi sa wha au popo a o iai I taimi mu ngā la. Le tele se timu wha apea ma le whaita wafe o liki wa maua. Ua nga iele to atele wha atautange vai. Ma I report ele News Hub e ono se furutange vai tau lia I totono le tu lai tasi. O le to atele o tangata Wellington o le ua nofo ta pena I le lapata inga wasau e le fo I ise le lei ma e mo o miai le wha asao le suavai. Matala wha ai o le nei tai au ua silia ma le tasi miliona ai ta lafu o le lisi. Peita ai e le ofialu esi. Fitus fulvalu tau sanga o Peter Van Der Wel po o le e anaina le lodge sa wha au ngā mo emergency housing I pānau li au kilani. Ma o le wasau le wha atonunga le wha amsinonga mā walunga e alu ese ma le whanua ma totongi ai tā lafu. O le whanua le nei e tu wai le Pānau City Lodge e anaina le Anglican Diocese I au kilani. O le lisi sa se lau 2 afe tā la I le tausanga. Ua si I le tolo se lau 5 afe le tausanga. Ma talu mai ona wha o ngāle lodge le nei I avea ma se tasi o whale tali malo e wha akone karate. I lalo o whale o lo o wha o ngāle malo e malu ai I lata o lo o mo umia vave le fesoa soani I emergency housing. Wato o tele tangata pānau wha asia o no le afianga me tangata o lo avatu e no nofo le lodge. O le talia Peter e le alu ese.
Ma e le fitau I fo I le tau fō o le lisi le ua sii I ai. O le whaamaoninga mai le matanga luenga le social development e le o tui whaao ngā ina le nei lodge o se tasi o whale whaakone karate mo ana emergency housing. O Telefonala Radio Samoa, Manuel Taiao.